Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Chief Executive Committee ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Tito Starwell Khan ulapantip ba ka sarkar kala jid uba Jigor Mirthong uba de Deputy CEM ka KHADC but uba ba job pingro banlong kidukod ha ka Regional Committee ha West Khasi Hills District bala jid uba Jamborwar but uba Rangkansai Kharbuki banlong kidukod ha ka Committee Haribhoi District. Uba Tito sulapantip ba kini baro artali ki committee kila dep syang marsisien bat shen ka council kan sokot no e ka boundary committee. Ya kini ki kentien uba Tito sula jubab haba bu jingkeli UMDC na mau hati constituency uba Charles Marngar ha ka dorbar batang shisngi ka KHADC kabalalong ha kalay tarik unay wing arhajar arpaw ar. Ya da buram ya diseman. Ada jingkeli ka ba lakali da number badan buram ko mau hati kejubab along under explanation of the regional committee. Mr. Deputy Chairman, sir, I play ECN ibarat aku kejubab kalau kena kijingkeli daripada status jong ke second phase jong ke boundary dispute settlement jong ke Meghalaya Assam hakini ki 6 area of differences kejubab ke Bangladesh tolong berhak kok semen jong regional committee di tinjat ini kuat ban suplemen abadi bakini kejubab oi isuku bakadang kok ke semen jong regional committee rei ngakuat di ban tip tinjat pada ini ke ipat ke konkret na kalian jong ke executive committee hagabai day berkenika second phase yang kuat banyak so kerja na CM jongi ban ai di matai kerja hagabai day Na kalian government kena form kenika regional committee hakaba yadai berka committee kepada Syarikat West Hasil ke government kala na kalian ke council lah nikmat di Deputy CM ini Pak Kurmetong Pak Kunjur oleh nanti member ini Pak Pasok Kongru Pak nak kebayade Pak ka Ridhoi nak kalian jong ke government kala jid ya Pak Jamborwar walong escape member jong ka ilakan Pak Kunjur ya Pak Rangkansai Kharbuki di bolong IM bertunjuk UMDC ko umroy te kanika kidang yesong na kara kidang yesong sisir na kalian jong ki jong kari boy kidang syong nang mentaga tayo bertunjuk na ka West Hasil kila yesong na tayo ko berada te na kalian keteman men kesi ngala ya selok berkemungkinan member kita nikmat regional committee but Shen yang sempat nak di boundary committee jangka council kepada senang skoi pat krisbun sian skoi pada ka jingkeli kalian ke jonga kuat ban dia tu sai kerja UI hakini ki the first phase UI ba kejingai lah jong suka kaba kamdan keno kejingkit agabade baka council kejongi baki klik langsung syak to kini kimti kementar keladon ne keno kejing konkret na kalian ke executive committee keno kejing thought let's say to government shaban finalize di ban cut seperti sudah district council baki klik langsung syak nang baka nomja kumaja vice phase agapor kebaki Laya sign ke MOU dalam kejing tips from the district council bagi klik nong susah. Ya bade berkata amarni ni council ru da ko ke sur ni lai kan tentu ikwa bantip na CM ke ke ba na kalian to ke executive committee ko ke jalan menjadi dapat klik bade. Yang jongka regional committee kala era ba kimkha itu list constitutional di bahap ko kenika area of difference ini bicara kita day nak bentaban keren bentaban dingin pendek pun but lai for ada council
ya ke ban khot ya diklik nong sunsia nang ban confirm lani ban penting kena ya ke jeng claim ke jengki kena tak tahu kan ni ke hukum peniat ani ke hukum rekam akan ke jeng menjur ke akan ke bawa ke pemerintah nasuku ba kadon ke jeng coordination ke bobiang bana kalian ke komiti mata ke IT be council bangin khot egi berkuno ru bangin confirm ya ke claim ke jengki badin ke tani serta ke report sebagai komiti boleh sebut ya kan jubah pujung CM ban ngit ba kini ke sin ke pemerintah kan menjasu kembolong kini ke pelatihan berkawai pada ke bang akuak ban keli dan kepor dari CM badan beram kami agak berdiri bat ke report nanti member ke bang represent nak kalian jangkat sekausul ke jang isi ke jang akan ukur hukum ke report pinuan bat ngin yok ban yakran kepor ke babiang ke boundary committee ke jang Amar bala kumno di report di mantuan kepor kebabian nak liang jongki MDC dongi yang di bala hak bandan regional committee ini suka bertibi kita nomor balai nak liang jonga kum lokal MDC ubah hak akimiki disputed se hak iban tip nomor bala kalian jonga romadon dikikli kebede bagi nong yalam jong sunjuk pirang pasnong berkunta terter nang bagan don ke jing buku bat ketam kan bang bayat baik-baik anti agak beda bagan sebentar nasuban dua ajimut yang member badan beram ba suku badan ke jing kli nak bentar ke jaka bahap konsumsi ke jadi te nakarai ya ki jing ajimut ila ban ajimut sakit dekat dengan komiti berkunjung serta bawang di komiti balani syanga dengan CM berada tu kekuatan nakarai nak kalian juga regional komiti hadir ba kanlek ya kena guna spot inspection nakarai kini lagi yaitu lokal terpaksa memang saya orang tim CM begitu betul di 6 area of difference we going to drop 2 kan the other 5 itu di 6 area of difference again Kemudian kalau kita bahas akan dikasihkan kes, dia itu area of difference bahas akan servis, tang menunjuk orang untuk dia, ini berapa ini? Ini kelas iba dikenal, yang nak tahu mana mislead kita tahu nak request. Misalnya di Putih Jamansa, ni suku ketum kajian dengan di Putih Syedminista, baga blok tu ketum notification dengan gubernur katindai sepasang kue, amha apa area of difference. Mereka tu akan kata komiti area. Masuk suku yang main juga executive committee, kai perkat, kajian dari katindai blok tu. Kepala notify do gubernur 19 tujuan nama situ ba takun do television do deputy chief minister batani kamha ada area of interest maka dia kepala notify do gubernur orang nak pasang kue ya ke blok tu bahkan lagi spesial mungkin itu itu kau berfungsi nanti ada main juga do siang pada isi langin nagarian di nikmat juga council sekretariat komiti di raise dia mereka blok tu yang mentang empat ya keren besar dengan sarai lata tentang saya keren apa komunikasi. Terus lagi jiklim dia, nama situ bagi mat sebenarnya lah jik nak kalian ke state government. Lagi sisa bila di ban ya ke jik ajimut nak kalian ke state council. Nang ba dunia on ya kan nak para MDC. Dia lupa nak dia lupa. Anyway, when you welcome it, you wajib kita state government. Masuk pada suku kendian nomor kini kilong nikmat award, iban nikmat agar regional committee. Nama siang ada notify ke boundary committee. Nanti kan jelas bahang ada masuk pada suku nak kalian main tu siang ada hot hamkoi regional committee atau ada boundary committee. Yang bagi apa guys? Jadi kilong nikmat iban lek saya
Regional Committee nang bangil stan ka pun ka eka ba stan ka bangil di. Tengah suka ban suku nausiam donen berjimut ban konvinsi ka bangil committee nang bangil yo kan dispose bertinggi numit mat. Kumbang ala omen ya ba nakaliang ke isi sa pat kamkloi ba bangil committee. Mr. Deputy Chairman, Narayana Shukla, Ajin Panchayat India, Namar Hata Phase 1, Nami Kumba Kidong, stakeholders, Kumkinong Sincha Hima, PNGO, Interkaki, Makin Pat Hun, itu, Kajing Kumbet, Kumbet, Bani Snap, Kajing Keren, Chief Minister, Pat Long itu, Phase 1, Lapot, Mundan Chuk, Jinetrek. Kena syuk penting, Allah kami, Regional Committee, kadang nak ni menulis kena isu. Nama abaki kita tiba syakta tiba suhun ketumno ke Chief Minister ulur bandong baik ni immigration aswa betul nak regional committee la namne ne ba na kwa pan ong ba betul kan notification boleh bangun 1951 kamdai ba transfer ya ketika block 2 support Assam dan mikir bandong ta kalau only for administrative purpose. Dan so ini yang habis kita, dia ada Deputy Chief Minister mau makan ke area differences. Dan so ketika ni IA support sampai, so ini kita boleh bersatu. Jika ini suatu menteri, kepada kalian siap, kepada regional committee, kita committee, meeting berpenduk. Kumbang ala kebab mana, mengong ba. Jadi ini baru suara kini kita kot kini trend for regional committee, ini sahabat yang bangil.